Zabrati koje objekte legalizirati, a koje objekte srušiti u toj zelenoj zoni, pod Sljemenom ili već ne znam gdje sve to. Pa, onaj koji je pod Sljemenom, govorimo sad o terenima pod Sljemenom. Ako govorimo o terenima pod Sljemenom, onda bih ja rekla sljedeće, da oni koji su imali svoje kućice, skromne, siromašne kućice, to su oni koji su naslijedili od očeva, od djedova i oni su imali potpuno pravo tu izgraditi svoju potlebušicu. I pravedno bi bilo da se njihova potlebušica makar ona sagrađena i kasnije, ne sruši. Jer je to sirotinja, nemaju gdje, oni imaju to što imaju. Međutim, ovi koji dolaze, ja ne znam uopće šta reći o tim ljudima koji mogu sasvim mirno graditi viletine, raskošne viletine pored siromašnih, skromnih kućeraka tih siromašnih ljudi i da mogu uživati gledajući to je kao da u sred najsrušenijeg dijela Vukovara se gradiš sebi luksuzni hotel. Ne znam, ja tako. Ja sam svakako zato da se toj sirotinji ne oduzima ono što imaju. A ja bi se svakako složila sa gospodinom Pukanićem u tome da kažem isto, jednako tako da je gospodin Bandić vrlo spretan političar i da sigurno nije pokazao sve što u rukama ima. Jel se vama, gospodine Sedlar, čini da je u pitanju